Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dikidi Magang sama gue Kafi. Gue di Dikidi jadi editing harian di sini. Ya soal setengahnya ya emang pertama susah tapi lama gampang. Dan gue udah lama di sini jadi editing harian. Tadi produser di Dikidi banyak pengalaman pokoknya seru. Dan gua kemarin baru syuting di Dikidi Challenge bareng sama si Om Yudis. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.